Spusti ga dole, baci ga. Povuti ga pod sebe. Povuti ga pod sebe dole. Tako, spusti ga dole, dođe na leđa. Na leđa! Dište gore. Baci ga opet. Odlično Marin, 3-1 je. O, to je za njega. 3-1 za kilu. Ruši to! Čuvaj vrat, čuvaj vrat! Marin, prođi gard, makni mu noge! Idemo, gurni mu noge! Gurni mu noge, prođi gard! Prođi gard, na leđa mu se penji! Diži glavu gore, pazi da mu vrat svija. Čuvaj da mu vrate svine. Penji mu se na leđa! Stisti ga samo! Idemo, stisti ga! I ruči ga dolje! Nenad, ruči ga dolje! Pokreni ga dolje! Idemo! Pokreni ga! Na njega, ajde, stati gore, bravo! Idimo gore! Zadrži to! Zadrži leđa! Skoči mu na leđa! Drži leđa! Kuke! Tako, drži! Drži kuke! Penji se na njega se penji! Na njega! Dobro! Idemo! Dođi ga! Jedne koljeno unutra, tako! Dište gore! Dište, tako! Odličan si, Marin, odlično! Nema da prođe! Makni mu noge svoje njegove! Idi radi ga, ruši! Penji si gore! Daj, stisni ga s nogama! Stisni ga s nogama! Ne! Ajmo Marin, most! Marin, na ovu stranu ti drži ruku. Lijevo, desno! Ostani gore! Gotovo, kuću sad! Odličan je, nije dobio bodru za leđa, a mogao je dobiti gol. Trenirao 2 tjedna. Odlično.